phakamisa ngesingene
Ngiyababingelela abangcwele bantwana bahle basephakameni. Isihloko sithi isibani sokholo sichimela abangafuni ukwazi izindlela zomkhululo wabo. Sesifikile ingenile imini enkulu kaJehova, ingene izolo kusihlwa kwaze kwasa njengoba namhla sizodumisa silandela izwi esalinikwa ngowayethunyiwe. Kuyinhlanhla ke bantwana basephakameni ukuthi uzazi izindlela zomkhululo wakho uselapha emhlabeni. Siyabacimela isibani abafuni ukwazi izindlela zomkhululo wakho, ngoba uShembe wakubhala phansi ade ikhuluma lapha ufunda umthandazo usichazelile ukuthi wakuchaza evesini lapho uShembe esicela khona ukuthi thina esesivumile ukusukuma simlandele njengezwi likaJehova, kodwa asimesabe uJehova kungapheleli kithi, kuye ezizukulwaneni nezizukulwane ezingabalwanga ukuthi zingakhi. Noma esekushilo lokho uphinde wahlehla wabuya wathi nizazi izindlela zomkhululo wenu, ngoba wayazi ukuthi ukwazi ukuthi uJehova uyasatshwa kodwa ungazi ukuthi usatshwa ngamaqondana nani. Akuphelele ngoba njengoba thi mesabeni
kukhona eminye imithetho ebekiwe ukuthi nimesabe ukuthi niyeqe. Ngithi-ke bangcwele, sibonga uNkulunkulu wasekuPhakameni ngokuphinda futhi aphakamise isandla kithi. Bathi abantu bewa ukudacadaca emhlabeni wonke, kodwa asifukamele thina bafana bakhe ukuthi masingawi kuze kufike lenyanga yomhlangano kaJulayi. Akabongwe uJehova. Amen. Ngithi-ke bantwana basekuPhakameni, sizokwemukela namuhla. Semukela umhlangano ngoba ungenile ngoLwesithathu, inyanga kaJehova iqale lapho. Asazi-ke bantwana basekuPhakameni ukuthi zingakhi ibane ezicishile. Zicisha bekhona lapha endlini. Zicisha beye emgideni besina. Zicisha benikela. Asazi ukuthi zingakhi, njengoba singafuni ukwazi izindlela zomkhululi wethu. Uma sichazelwa sitshelwa sizonda lo nositshelayo. Asise sakujabulela ukuthi siyabonga ngoba nakho besingazi sizawuhlehla, kodwa siyasibese sifuna izinto. Kuyingozi kabi ukuthi ekukholweni ufune ukusiphalaza ngomuntu. Kuyingozi kabi ukuthi uncike ekutheni uzawubuka umholi. Bantwana basekuPhakameni, kodwa ushembe bhale phansi encwadini oyiphethe imihla yonke kungeyakho, ongayifunda noma usuku nemini ungabi nacala. Ukuhlakanipha kokubuka ukuthi ushembe wathi akwenziweni. Uma ukuthi indlela usayiboni, thatha lencwadi ebizwa ngehlabelelo uyifunde. Uyothola khona ukuthi kufanele ukuthi wenzeni. Akusiwo kona ukuthi emathempelini abantu beze enkonzweni bezele ukuzobuka umshumayeli. Uma umshumayeli ephambuka besathi uyabatshela bathi akakwazi ukusitshela lona ngoba siyamazi ukuthi uyaphambuka. Unjalo ke umuntu ongazazi izindlela zomkhululi wakhe, ngoba yena akafuni ukukholwa, ufuna umshumayeli. Ulandela umshumayeli lapha abhajwa khona, kufanele naye abhajwe khona. Kufanele umshumayeli mayesekhuluma naye emtshela umthetho kaNkulunkulu, abese naye amtshela umshumayeli ukuthi ngake ngakubona ndawana ethile lapho ume khona, angaloko ngeke ungitshele. Awujabuli ngani uma umshumayeli wambona endaweni ethile kodwa wena ekuthanda ethi woba muhle, engakubizeli kule ndawo ethile, akubizela kule ndawo ushemba akubizela kuyo? Awujabuli ngani uma umshumayeli engafuni ukuthi uyokhalakathela naye lapha akhalakathela khona, kodwa wena ekucwenga ethi nayi indlela uNkulunkulu asinike yona, wena bese ulahla indlela kaNkulunkulu usulandela umshumayeli? Siyacima isibani, sicima kumuntu owenqabayo ukuba azi izindlela zomkhululi, ngoba izindlela zomkhululi azinawushukela. Futhi izindlela zomkhululi azinayo indlela ehlelekile, inamatshe inameva. Yikho ushembe athi uma ufuna ukumlandela hamba uyothenga isibindi, ngoba wayazi ukuthi awuzukwazi ukuhamba kule ndlela enamatshe enameva. Ngithi-ke bantwana basekuPhakameni, sonke simenyelwe egameni kaJehova
njengoba esho uShembe encwadini yakhe ethi mesabeni uJehova. Akashongo ukuthi bani, akakhuluma ngalutho nangamakhosi uthi sabana amakhosi ezizwe, uthi mesabeni uJehova nina nezizukulwane. Kungako la kuleli bandla singenayo ingane esingayidedela ukuthi ihambe yokukhonza unomkhubulwane, ngoba uShembe akasitshela ngalutho ngomkhubulwane. Wasitshela ngoJehova, wathi sifundise nabantwana bethu ukwesaba uJehova. Akaze asitshele lutho ngonomkhubulwane. Asinazi izingane ezingaphuma kuJehova zihambe siyonqunula ngesabatha, siyohlobela ngomzimba wayo, siyohloba kunomkhubulwane ongenayo ngisho iaddress ukuthi uhlale namba bani. Yikho ke kule ndawo nibona kungekho abantu abayizigidi, ngoba kuyaxengwa. Akusiko khona lapho ekuthiwa kufanele kunyamfwe abantu, kodwa umthetho kaNkulunkulu wona ungababikho. Lapha sifundisiwe ukuthi asizazi izindlela zomkhululi wethu, ngoba uma ngabe singazi izindlela zomkhululi wethu ngeke sone, ngoba umuntu owazi izindlela zomkhululi wakhe nakuphi lapha hamba khona sihlale ikhona enhlizweni yakhe. Uhlala njalo ehlomele ukuthi ngingaduki, ngoba indlela somkhululi wami ngiziphethe ngezandla nangamazinyo nangenhliziyo yami, ngoba ukwazi izindlela somkhululi wakho kuyoba isibani somphefumulo wakho einsukwini ezizayo, lapho usuhamba emajukujukwini omhlaba ezweni ongalazi. Kulapho uyawufika ubese uyakhanyiseleka, ngoba wazazi izindlela zomkhululi wakho uselapha emhlabeni. Wazibambisisa njengezwi likaShembe, isithunywa sikaNkulunkulu esakuyisona esahamba saya kuJehova sayolanda lokhu kukholwa esesilandelayo sonke okukuphila kumuntu ovumayo ukwazi izindlela zomkhululi wakhe. Amen. Kodwa bese kuba khona abantu abangafuni ukwazi indlela zomkhululi wabo, bese bafuna ukwazi izindlela zomshumayeli, noma bafuna ukwazi izindlela zami. Kodwa uShembe akukho akukhulume ngami. Uthi uShembe asizazi izindlela zomkhululi wethu. Nabantwana bakho uma ngabe wazi izindlela zomkhululi, azinakwaziwa nguwe wedwa phakathi komuzi kayihlo, kodwa ziyakwenabela ngisho ey'nganeni zakho, zazi ukuthi umkhululi wazo ufunani kuzo. Mhlazana sakhona ukwazi ukuthi uNkulunkulu yini into ayifunayo kithi. uNkulunkulu akezelanga ukuthi sizocela imali, sizocela umsebenzi, sizocela konke sicelayo okuzosijabulisa silapha emhlabeni. Kodwa uNkulunkulu noma esinika lokho okukhulu kakhulu, ubheke ukuba siyazazi yini izindlela zakhe. Noma ngabe ungasina emgidini ubatshazwe, noma ungenzani, kodwa uma uhamba wedwa ungenalo ulwazi lezindlela zomkhululi wakho, siyacima isibani phakathi kwakho, ngoba uhamba ngobumnyama, akukho kukhanya kuwe, zonke izinto kuwe ziyafana. Yikho lokhu usulokhu ulandelana nomshumayeli nomkhokheli, ngoba azikho izindlela zomkhululi kuwe. Kukhona izindlela zabantu ukuthi uhambe uqoqa izindlela zabantu, bese
ubeka zona phambi kwakho bese unqabela umshumayeli ukuthi akunikeze umthetho kaShembe. Awufuni ukwazi izindlela zomkhululi wakho, ufuna ukwazi izindlela zomshumayeli nomkhokheli. Ubulawa ngamakhaza nje ekseni, ngabe uyilalele kamnandi ezingubeni zakho, ushiswa ilanga njena ngabe uhleli kamnandi endlini yakho. Uzikushisela nje ukuzokwazi indaba zomshumayeli, ukuzokwazi izindlela zomshumayeli nomkhokheli noma zabanye abantu. Alikushisela ukuthi wena wazi izindlela zomkhululi wakho. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, kunguJulayi umhlangano ungenile, bayajabula labo athe uNkulunkulu mayehle emazulwini akhe wabafica benazo, benalo ulwazi lwezindlela zakhe ngoba nguyena umkhululi. Ngithi-ke babusisiwe elathizwe malumemeza lithi masizazi indlela zomkhululi, base bayazazi, bayicinga, bayithola. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, njengoba kunguJulayi, nengi imithetho uJehova ayibekile kubaprofeti bomhlaba wonke abathunywe uye. Bakhona abaprofeti abazithume bona, abazijube bona, baphethe ezabo izindlela, abaphethe izindlela zomkhululi lezi uShembe azisho ukuthi sizazi thina esivumile ukuba ngabantwana bakaNkulunkulu. Banenge-ke bantwana basePhakameni, bayacwebezela nasemakhanda bagundile, kodwa kuthiwa ngabaprofeti, abaprofeti abazikhonza bona, abangaphethe lutho, abanganika abantu ukuthi uNkulunkulu utheni ngoba vela akazasho lutho kubo. Abahlala njalo bemile bememeza abantu ukuthi bazobuka bona ngoba ivangeli ngelabo. Kuyagcwala ngisho eStadium abantu bezobuka bona ngoba baphethe ivangeli labo elinongo ngezinto ezithandwa ngabantu emhlabeni. Lapho kuthiwa khona wesifazane akavumelekile ukugqoka ibhluko, kodwa abaprofeti abayikhonza bona bathi ukukholwa kusenhlizweni akukho elokweni, akukho ebhlukweni. Ngaloko abantu abambathe lokho abafuna ukwembatha uma bekholwa nje kuphela. Kodwa uma ucabanga kahle, ukholwa kubani uma uphikisa uNkulunkulu ethena wesifazane angakumbathi okumbathwa umuntu ongubaba? Ngithi-ke bangcwele, ivangeli kubantu abaningi liyanongwa, lineyinongo ezimnandi ezithandwa ngabantu bomhlaba ngoba bangena noma bephetheni engafuna uNkulunkulu, noma benzeni bayangena, noma ngabe banjani kuthiwa ngenani. Uma uhamba ulandela umlando wenkolo kaSathane, uyayithola lenkolo ukuthi ikhona emabandleni wonke nakwamanye amabandla asePhakameni, ngoba lenkolo ibonakala ngendlela abantu abahloba ngakhona, ngoba naye uSathane walakha uphawu lakhe. Njengoba uJehova anika uShembe lengubo emhlophe, wathi abantu abayongemukela egameni ezwini lakho ubatshela, kodwa labo esekungabami uyobatshela ukuthi abambathe lengubo emhlophe ukuze babonakale ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu. Naye wawaba umthetho kwabakhe, wabanikeza, kwathi abapende umlomo, bafake amacici angamaketango, wathi abagqoka amabhluko, wathi abafake izinzipho zokhozi,
Ngithi-ke bantwana basekuphakameni, akekho umuntu onenkolo engenawo umthetho sisekelo wayo, ongenalo uphawu. Bangena ngisho bangambethe lutho, ngoba bathi ubaba wabo wahlukunyezwa uNkulunkulu waphuma ngambethe lutho. Thina-ke bantwana basekuphakameni singaphansi kwaJehova lo owalwa noSathane, singaphansi komprofeti kaNkulunkulu okuyena uNkulunkulu amthuma ukuthi azosiqoqa sibisele kuye, ngoba aqali namuhla ukuthi kube khona amaNazaretha. Mawufunda iBhayibheli uyayithola indaba yamaNazaretha ukuthi amaNazaretha kudala khona awaqalanga la. Le ngubo emhlophe uShembe wayeyithathela khona. Ithi-ke bantwana basekuphakameni, engathi uNkulunkulu angasinikeza ukuthi singacinyelwa izibani. Izibani mase yicimile kungena yonke into enhlizweni yakho, kudlule kungena usizi, konke okuphathayo kuyawuphela kushabalale, kuyodlula okuhle kuye kubantu abazaziyo izindlela zomkhululo wabo. Kodwa wena unqake ukuhlupheka, unqake ububi, ngoba awusakufanele okuhle, ngoba walile ukwazi izindlela zomkhululo wakho. uNkulunkulu wasekuphakameni wamtshela uShembe ukuthi ayitshela abantu ukuthi uma sekungumhlangano abantu abazincwencwe endaweni eziningi bahambe njengabantwana bakaNkulunkulu. Umhlangano bangahambadla noma yini, wathi bangakudli okuvutshelweyo, wathi baphume ezindlini zabo, babe namagumbi okulinda emizini yabo, lapho umnomzane ahlala khona uma engayile emhlanganweni ngesizathu esithile, kodwa uba nalo igumbi lokulinda kwakhe elichaza ukuthi kungumhlangano kaNkulunkulu, noma engakwazanga ukuphumelela nongenxa yemisebenzi, kodwa igumbi lokulinda likhona enhlizweni yakhe nakwakhe. Ulala endaweni ekhethekile, kuyaziwa, nezingane ziyazi ukuthi uma kumhlangano ubaba uyaphuma endlini esikuyo sonke ayolala laphayana kuleli gumbi eligcine izinto ezingcwele, eligcine iNazaretha yokukhonza uNkulunkulu, eligcina wonke amagugu kaJehova kumuntu wakhe. Ngithi-ke bantwana basekuphakameni, kukhona abanye abantu njoba ngisho njena hayi ukuthi ngiyaprofita, kodwa ngihamba nomuntu owaziyo ohlala njalo esho ukuthi khona abantu abaye bathi sizobonwa ngani. Ilaba bantu abakholelwa kubaholi. Angeke asibone umholi, ukhohliwe ukuthi umholi kuzothiwa umholi nje ngoba ehola isizwe sikaJehova, ezosinikeza umthetho ovela kuye uJehova. Vele akakwazi ukubona ngoba naye uyakhonza, naye kufanele ukuthi abe nalo ulwazi, azazi lezi ndlela zomkhululo. Azange athunywe ukuthi akabone wena ukuthi uhamba kanjani, ngoba uma sesowenza isono uthi ngeke asibone. Ukhohlwa ngilona ozokubona, ukhohlwa ngilo muntu owakudala, ukhohlwa ngilona oyokuthi mangabe ujabulile usuthi bese uthi Nkosi ube seduze kwami ngaso sonke isikhathi, ungasuke eduze kwami.
lesikhathi uphula umthetho usuke uguqile yini wamxosha ngaleso sikhathi ukuthi akasuke ke kuwe manje. Usuke ushilo yini ukuthi namhla umdinge eduze kwakho, ngoba uhlala usho ukuthi inkosi ngicela ukuthi uhlale useduze kwami ungasuki kini, uhambe phambi kwami ngezikhathi zonke. Bese ucabanga ukuthi uJehova uzawuhamba phambi kwakho noma usuthatha indlela kaSathane uthi uzoholwa nguJehova kuleyo ndlela. Uyanqandeka uhambe nalo nosomkhethile, ngoba ukuphula umthetho kaNkulunkulu uphule ngokuthi ungaphuma endlini yakho. Lokho kuwukumxosha uNkulunkulu, kuwukuzahlukanisa naye, ngoba ungena nephunga elibi endlini kaNkulunkulu. Uyothola icala, isijeziso sokuthi wathi sowazile ukuthi akufanele wenze lento wayenza. Uqala lokho. Okwesibili, wathi usuzibona ukuthi usunyathela udaka waphinde wakhetha ukungena endlini kaNkulunkulu. Ngithi-ke abantwana basePhakameni, izindlela zomkhululi azinapho ubumnandi. Abahamba kuzo balimele banezibazi ngoba bebahamba kulezi ndlela zomkhululi, ngoba azinabo ubumnandi futhi azihlelekile, zinamatshe, uhamba phezulu komgubane. Ngoba ufunani? Ufuna ikhaya labangcwele. Liyahlushekelwa abantwana basePhakameni. Aliveli nje lehle lizothi qababa phambi kwakho ngoba nako ulifuna, kodwa litholwa ngabalisebenzelile abavumile ukwazi izindlela zomkhululi wabo. Ungabizwa kanjani ngomNazaretha kaNkulunkulu kodwa wena ube ungazazi izindlela zomkhululi wakho? Wenqaba futhi kubantu mabethi bayakunika ababekiwe ngokusemthethweni ukuthi bakweluleke bakunikeze, ungavumi ukuvula izandla umukele lo mthetho. Ngithi-ke abantwana basePhakameni ey'nsukwini zokugcina angeke ufice umshumayeli, kodwa uyawufica abantu ongabazi. Ingilozi yakho iyobe seyikufundela, ifundela uNkulunkulu ukuthi akafanele lona ukuthi angene. Ngihambe naye emhlabeni ey'nsukwini zonke zokuphila kwakhe, ibese ikhipha ifayela lakho. Kwakuthi noma kungumhlangano angahloniphi umthetho kaJehova. Kwakuthi noma kungumhlangano adle isinkwa esinemvubelo athi akabonwa umuntu. Lo muntu lona abengasilona ikholwa, ngaloko akufanele kungena kulobungcwele. Bese yaphuma-ke usuyolahlwa lapha ekuthiwa kusezulwini lomndeni khona, lapha ekukhalwayo khona, lapha ekomiwa khona, lapha ekulanjwa khona. Ukhishwa ezulwini elinayo yonke into ephilisa umuntu. Ukhishwe ebumnandini bokudumisa imihla yonke uJehova. Ukhishwa ebukhazikazini bomuzi. Uyanqatshelwa ukuthi ungene ngoba wanqaba ukwazi izindlela zomkhululi wakho usela. Walwa nabo abakwethulela lowo mthetho, wathi ake babheke zabo. Awuyokufica-ke lo mgcotsho omdelelayo lephambili, uyofica abanye abantu ongabazi. Uyawufica ongabazi, kodwa abayobe bekwazi wena, abayokwazi ukuthi bakubalele, ngoba amahlathi uyobuwashiyela awekho lephambili lapho uzongena khona ucashi khona, uphume sophuma usuzoyibala nabantu abangcwele. Wazi kahle ukuthi awufanele ukuthi ube umuntu obizwa kanjani. Sikuyo-ke leyo ndlela abantwana basePhakameni. Izwi lathi asibafundisa nabantwana bethu. Kukhona abazali ekuneyingane
ezingabonakala ukuthi lezi ingane ngabantwana bamaNazaretha, ezingabonakala ukuthi lezi ingane zokukholwa, ingane ezimbathisa kweingane zomhlaba, kodwa le ngane ithengelwa ngabazali. Lezi ngane ziyabonelelwa kuthi makube sekuba ngamaholidi, unina ngoba uyafuna ukuthi umntana akhabe njengalapha abazula lapha emgaqweni, ayinike ingane imali uthi yothenga amabhluko. Lamabhluko iwambatha le lapha esuke ivakashe khona ekhaya konina. Abangakholwa ayike uvakasha lapha abakholwa khona, ikhetha lapha abangasiwo khona amaNazaretha. Bese fika ke iwatomla lamabhluko iwambatha, ishwebheza lapha iqhenya ukuthi yona ibuye eThekwini, lapho ekufikela khona imikhumbi ekhethekile. Ifike ipende izinzipho, ixhuma inwele zamandike ekhanda. Konke lokho inikezwa ngunina imali, unina oyithengele wayeseyilayela noma kodade wabo abangakholwa. Uma isibuyala ihwayele izinzipho, ikhiphele izinzipho zokhozi, ibese isiyabuya ke isizobizwa ngenkosazana. Ingabe labazali bayazazi yini izindlela zomkhululi wabo? Uma ngabe ufuna ukuyongena ekhaya labangcwele kodwa utholakale ungafuni ukungena nabantu bakho, ukuthi wena ngoba awusekho kulokho, ngoba usuyakholwa, kodwa ucela ukuthi ufikelwe yilabantwana bakubuyelele lapho wawukhona, lapho owawugqoka khona amabhokadi, amabhluko, lapho owawuxhuma khona inkobe, uphenduke nje unonkoloyi, kodwa wena uthi umuhle. Manje ke ngoba ungasekho, mhlambe wagana insizwa eyiNazaretha, yazithi ke insizwa, awu ngicela ukuhlanganiswa ngoba uthi akali ukungena esontweni, yayithanda inkolo, kodwa eyithanda inkolo akathuthanga, inhliziyo yakhe yasala emanxiweni lapho ayakhe khona kuqala. Uma ungathuthi kulawo manxiwa uyofa uye kuwo. Uma ungathuthi emanxiweni lapho owawakhe khona ungakakholwa, uyongena uwo, uyophuma lapha ukuthiwa uphumile umphefumulo, usuye khona ekuphakameni kwasezulu, kanti uyalapha emanxiweni lapho ungavumanga khona ukuthutha. Ma umntwana kaNkulunkulu thutha. Uma ngabe uqhamukile ubizwe izwi abazali bakho bengazi, kodwa uNkulunkulu wakhetha wena ukuthi ube yiNazaretha, futhi wangagcina ngokukhethela ukuthi ube yiNazaretha, wakhethela ukuthi ube umNazaretha kaNkulunkulu. Kodwa inhliziyo yakho ile kuyahlala isemanxiweni owawakhe kuwo, awuthuthi, kodwa usuneminyaka ukuthi awuthuthi. Ulapha wena uphinda ube inkosana, inkosana yakwenu, engamele wonke amafa kayihlo, engamele nomsamo wakini. Umuntu ahambe athi angikwazi ukunaye ngoba yimi inkosana, ngiyokhipha udade wethu bese ngiyabuya. Maye oyifika le ngoba vele inhliziyo yakhe ayithuthanga, thatha ihawu lakhe uyela lapho kuyogiya, ufika lapha uyothetha, uthetha idlozi, kodwa ubizwa ngomNazaretha kaNkulunkulu. Ngithi ke bantwana sekuphakamini, uma inhliziyo yakho ingavuma ukushiya ikwenu, nawe olaziyo ukuthi liphethe zonke izinto ezingafunwa nguNkulunkulu, kodwa ungafuni ukuthutha kulo,
uyazi ukuthi mawungena kulo uNkulunkulu usala ngaphandle ngoba yonke into elapha yana iphambene noNkulunkulu. Akusakwazi ukubasiza abantu bakini kodwa uNkulunkulu ekuthandile awukwazi ukubasiza ubayitshele ukuthi babuyele kuJehova basuke kulezi zinto. Cha, uyobalekelela ngoba uyinkosana ngenxa yomona. Ubone ukuthi njengoba wena usuyinkosana kaNkulunkulu, njengoba wena usungumNazaretha kaJehova, manje kusho ukuthi uSipho umfowethu omncane uyena manje usezothatha indawo yami. Kanti kunani mayithathile? Kunani uma kuukuthi eyithathile? Usabhekeni emumva engane na uyinkosana kaNkulunkulu. Usayophathana nemkhonto, ohlabana nemkhonto ezibayeni. Uma ubuya usizi lithi nawe ikhuphuke nawe, hamba omuhle, kodwa umusa ubuya soyimfibinga nje. Uvele nje uguge, uyinkosana nje encane, uguge ube nje ngomxhoviya wekhehla ngoba walile ukwazi izindlela zomkhululi wakho. Habile wayogiyelwa ihlomkhulu, kodwa kukhona abanye oyihlomkhulu abakhala kuJehova, abakhala kuShembe bathi nanxa singazange sikwazi ukugcina umthetho kodwa silingela ngananga ukuthi awugcina umthetho, thina sahlule ukugcina. Kodwa wena usuyabuyela emuva, ubuyele emuva uyokwenza lokho uyihlomkhulu amiselwe kona lephambili. Funa ukubukwa mawugiya uzohashwa. Alikho izulu lokugiya, kukhona elokukholwa, kukhona izulu lokusina, bayasina. Alikho elokugiya labantu abagiyayo, alikho kuJehova. Likhona khona lapha wasililo kasipheli lapha abantu abaveze ngathi indawo emnandi lena ezulwini lomndeni. Noma ngabe ngibani ophula umthetho, kuthiwa umndeni uzosuka kuye, kuthiwa abantu abadala bazohamba kuye. Ongazi nabehambele kunani ngoba vele bahamba. Kuthiwa bazohamba kuwe. Fundiswa lokho nje ukuthi zazi izindlela zoyihlomkhulu, kodwa ungazazi ezikaNkulunkulu. Babusisiwe bonke abathi mabaliswa lizwi langena enhlizweni zabo lajobala bathutha emakwabo. Uma ngithi umuntu wathutha kwabo, ngichaza ukuthi wonke umuntu nami kwethu ngiyalazi. Bayangazi ukuthi angeke nje baze bangithenga ngisho ngasilva ngagolide ukuthi ngisuke emthethweni kaNkulunkulu ngilandele bona kulezi zinto abasale kuzo zokuthi abakwazi ukusuka kubantu abadala, abakwazi ukuthi baba bangayokhonza lapho okuthiwa khona uma ukhonza khona kufanele ungabakhonzi laba abantu abadala. Bafuna inkolo ezobavumela kulokho ukuthi noma bekholwa kodwa ngelinye ilanga basazohlehla bayogaya utshwala, baphinde futhi bahlabe, bagiye, benze zonke izinto, baphuza utshwala. Ngithi-ke bantwana basephakameni, masizasa izindlela zomkholo wethu singanqabi uma ngabe sitshelwa ngazo, sibe ngabantu abaziyo ukuthi sazofuna. Uma wawungezeli ukuzofuna, uzeli ukuthi uzonqebeleka la. Isibani sakho siqinile, uyodokoze ebumnyameni baphakade,
uyonqatshwa unqatshwe bengena abantu uxoshwe lapha kwasililo kasipheli uyokomela utshwala uyolamba uzobuya uphenduka umkhovu balo bathi bakubonile esangweni bakubona ngoba waxoshwe ezulwini bonke abakhethiweyo abathandekile abahle babafika uJehova wabavulela amasango angeke uzwe kuthiwa babonakala emasangweni ngeke uzwe bebuya bathi bafuna utshwala ngoba leli zulu abakulo abungeni utshwala akungeni okungcolisayo khona basebungcweleni ukudla kwabo indumiso kaThixo. Ithike bantwana basekuphakameni laba abayekela zonke izinyanga bazinikiwe zibekwe phambi kwabo ukuthi bangenza noma yini abayithandayo emzini yabo kodwa bese bekhetha lena kaJehova befuna ukubangisana noNkulunkulu athi umuntu kuzobonakala ngani konke kwala ekuphakameni kuyakhuluma ngihlala ngibatshela bayazi sikazi esinye isikhathi abantu baba nako ukumangala ukuthi wakhuluma nje impela kwangathi khona into ayibonayo cha ngiboni lutho kodwa engihamba nayo uyabona kuyakhuluma uma unomoya kaNkulunkulu uma ngabe intambo zezwi noma zikaNkulunkulu saxhume kuwe awuna ufananisa izinto zonke nasemgidini konke kuyakhuluma uma kungena umuntu emgidini engafanele ukungena ngempela ziyakhuluma imbomo nezigubhu siyakhuluma nokuhlabelela kuyasho kuyakubhorofitha wena ungafanele ube lapha wenqabe nje konke kungahlabeleleki kubhedwe until wena ophethe umgidi umise uNkulunkulu akubone ukuthi uyazazi indlela zomkhulu wakho nokuthi ingilozi yakho ka14 noma ka23 ikhona yini kuwe ngoba yiyo ekufanele iphikise lo mgidi onomuntu ongafanele ukuba lapha njengoba nenkosi ilanga yayikhipha inkosazana kwakuthiwa yakamthetho wayikhipha ivunule isinanga ngitshela umkhokelo wayengiphela ubaba yebukela umgidi waqhweba wezwa kwezimshumayeli wathi amkhiphele nangiyana emgidini umkhipha uzungilethela uthe mayefika la uthi wathi ubaba ngithi khumula hamba manje uyokhumula imvunulo hamba uyoyikhumula imvunulo ngoba ungcolisa umgidi caphela kanjalo igama lokuthi abe inkosazana liqedwa Shembe ngithi ke naye nathi singesilutho kodwa uma uphethe umsebenzi kaNkulunkulu loyo umoya uba khona awukwazi ukuvumela yonke into awukwazi ungawumisa umgidi uNkulunkulu ewumisa ngoba usokumiswa nguye uNkulunkulu lomgidi kodwa uthi kubhedeke konke kubhede isihlabelelo kubhede imbomo kubhede isigubhu kunqaba yena uthi akumiwe kuphume nanga umuntu ongafanele ukuba lapha ngithike bantwana basekuphakameni angazi noma kuyenzeka yini kulolu lunye uhlangothi kodwa kithi kuyenzeka lokho mangabe sibona ukuthi umgidi wami kuyamiswa sithi asivumeni asikhulume sonke senzeni phambi kaNkulunkulu ngasho njalo ngenye imini kwema konke kodwa ekugcineni waqhamuka umnikazi wephunga waqonda kumkhokheli wakhe wathi lento esho umkhokheli omkhulu iyo lena impela ngiphambukile kodwa uphambuka nje ube segobeselela wanukwa yigophu nezimbomo
wala uNkulunkulu ukuthi umgidi ube umgidi othokozisayo ngoba kukhona umuntu ongathokozisile uNkulunkulu phakathi kwabo. Awukwazi ukuthi ningavele nitelepele nje noma kungenjani ithi hayi uNkulunkulu angeke athanda sisine nje. Yiba nezincwadi, yiba nelicense, ube ngudriver ophelele usemthethweni ngoba odrivayo uyayizwa inqola uma ingase kukhona lapho ingasalungi khona, kodwa abagibele kuyo abayizwa. Kodwa udriver ekhipha imoto yakhe ayikhona into engahambi kahle ngoba ishayelwa uyi. Ngisho ukuthi ke bantwana basephakameni asekufuneni ubungcwele, sekufune manje selapha emhlabeni. Ngithi bantwana basekuphakameni singamdumazi owathunywa kithi uShembe ajabule uma sifika phambi kobuso bakhe, ajabula athi naba abavuma ukwazi izindlela zomkhululo wabo, ngoba akaze asifundise ukuthi saze zakhe izindlela, kodwa uthi zazini izindlela zomkhululo wenu. Bonke abavumile ukuthi bazazi lezi ndlela zomkhululi nabo bayomukelwa ey'nsukwini kuyokhanya mhlazana behamba, kodwa bonke laba abangafuni ukwazi indlela zomkhululi wabo kuyoba mnyama ngosuku abawobe bekufuna ngakukhanya. Bayoxoshwa nje ezulwini kaThixo, balayelwe ezulwini lomndeni elinesililo eliyikhulukuthu laphakade. uNkulunkulu akasithande njengoba kulo mhlangano noba kade engayifuni indlela yomkhululi, kodwa asicikeni uJehova uyobuya kithi ngesinye isikhathi thina mhlambe ebesingakakwazi ukuthi sifune izindlela zomkhululi, sifune abantwana basekuphakameni, sikhetheke sibe ngabantu abafundela ukungena ezulwini, ukuze mayefika onikeza abantu iziqu afika asithole sifanele ukuhlonyeliswa, sinikezwe iziqu zokubekezelela amatshe nameva. Inkosi buseni izwili. Siyawabonga amazwi omfundisikazi inkosi imbusisa. Amen. Ngiyethemba ukuthi ngapha amacici eniwafakile kanama-ketanga kuthi angithi abaphakamisa abafaka amacici anamaketanga, kodwa-ke hayi amhlonipha nje. Esikhathini esiphambili ngathengela umfundisikazi amacici sanda kuhlangana nje amahle abizayo, wathi umfundisikazi hayi mina ngiwafaka amacici ajabha, athi hawu into njani lo wesifazane nothi akafake amacici. Ngangithi mina akawafakile ngoba engenawo, kodwa ngithe uma sekufika ingilosi ngathola ukuthi ingilosi ayiwafaka amacici, athola ukuthi ingilosi ayiwufaka umgeqo, athola ukuthi ingilosi akhonto nje ngisho iwashi elifakayo. Ngase ngiyabonga ukuthi lokhu ukungafaka amacici nemgeqo kungenxa ukuthi ezulwini azikho lezi zinto. Ngiyabonga ukuthi inazi indlela. Angisho ukuthi ningafaka amacici akaze kube nomthetho osho njalo, kodwa I advise ukuthi esontweni moze esontweni ungawafaka amacici. Akusho uNkulunkulu kusho mina ukuthi mawuza enkonzweni ungawafaka amacici, ngoba ngathola ukuthi ezulwini amacici kafakwa. Ngakho-ke ngajabula makuze esontweni singawafaka amacici, kodwa manje ngingekho esontweni ngingawafaka
kodwa hayi lana lamaketango. Kuyezwakala lokho. Okunye-ke niyakwazi angidingi ukuthi ngize ngifundise nje ukuthi kukhona izinto la ekhaya ey'ngalokothwe ukwenziwa ongadingi ukuthi uze utshele abantu ukuthi abangazenzi. Sizovala ngengoma ngicabanga ukuthi 181